Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi lokhu subscribe, share, comment, like asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Zimkhalelo waziwa ngomhlaziyi isiqiniseko umvelase lapha enkundleni enkulu yaziwa ngo-TikTok njengoba bewaphawula ngendaba kaKhuzani ukuthi-ke uKhuzani akakezami ukuthi noma abalandeli bakhe abake bezama ukuthi belandele iqhawe labo ngokuqinile laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana eyaziwa ngo-YouTube behambe bebheka iy'ngoma zabo beyidlale futhi beyi-streame iy'ngoma zaKhuzani. Akukhona eyodwa esashaye imiliyoni laphana-ke enkundleni enkulu eyaziwa ngo-YouTube. Iy'ngoma zaKhuzani zigijima lapho 500,000 kodwa-ke ube senxusa zazimthelela kaKhuzani matata. Lalela-ke ukuthi abalandeli baKhuzani bamthelakele bathini. Mana mfowami vela sawuthi sikusize thina abalandeli baKhuzani. Angingakukhathazi lokho ukuthi i-album kaKhuzani lentsha le ayikalishaya imiliyoni. So lonto leyo mfethu ayingakukhathazi, khululeka. Musu ukuthi siborisa uMaskandi, asiborisi uMaskandi thina ama-Blue Nation. Wena qhubeka nje wenze lento oyenzayo. Yabo, so ukuthi manje usuzogijima manje wenza ngathi mhlambe ukhankasela uKhuzani ukuthi asami sodlala ingoma zakhe ku-YouTube. Ingoma zakhe ku-YouTube sayidlala. Lungile if futhi ayikashaya imiliyoni alikashaya. Angicabanga ukuthi naye kamstressa lokho kuyinkinga kuye, akusiyo inkinga kuye ngoba udala ama-miliyoni ewashaya. Yabo, so if akalishaya manje musukwenza ukuthi kube inkinga. It's not a must ukuthi usitshele ukuthi asami sodlala ingoma kaKhuzani ku-YouTube ukuze ezo-reach imiliyoni. So musa nje ukusiphoqa ukuthi siyenze lonto leyo. Musa futhi ukuyikhathaza mfowethu ngalonto leyo. Nini into engabe niyayenza niyanyisa ngayo isiqiniseko musa ukuzivalela ama-account ethu la ku-TikTok. Because nihlezi nikhuluma bafuthi inonsense nihlezi nikhuluma asikaze sagijima sa report ama-account ethu. So nina into engabe niyayenza ileyo ukuthi musa ukuvala ama-account ethu la ku-TikTok kuphela nje. Musa ukuvala ama-account ethu la ku-TikTok. Yabo. So leyo ishoyo manje ukuthi asigijime ku-YouTube sodlala ingoma kaKhuzani, hayi musu kuyikhathaza lonto leyo. Wena uhlangana naphi nalonto leyo ukuthi ayimele usitshele thina ukuthi asami soyenza. Sizoyenza ngesikhathi sethu esithanda ukuyenza ngaso. Angeke size siphushwe yini ukuthi asiyoyenza lonto leyo. Musana ukusenza ilima madoda sibadala. Ningasenzi ilima. Nini into engabe niyayenza siqiniseke i1. Yekani ukublock ama-account ethu la ukureport ama-account ethu la ku-TikTok ukuthi evalo ngoba nifuna ukusala nina nikhulume yonke inonsense enifuna ukuyikhuluma. So musana ukuyenza lonto leyo. I-wrong lento eniyenzayo. I-wrong. Mina angangincengani-ke. Hayi angimncengi. Umfana komunye umuzi angimncengi. Nini into eniyenza siqiniseke wrong. Nisiblockela ama-account la ku-TikTok. I-wrong futhi leyo nto leyo. I-wrong nje 100. Nawe uyayazi lo. Nawe futhi mayingenzeka kuwe mfethu ngeke uzwayithanda lo nto leyo ukuthi ngoba i-account yakho usuyisebenzela ngakho vele kuqhamuka abantu beyi-report beyi-block. Iyonto enibheda ngayo le. Lo ihlanganisa nayo njengamanje ukuthi usigugumezele mfethu ukuthi asiyodlala ingoma kaKhuzani ku-YouTube. Hayi musukukhathaza leyo. Wena uhlangene nayo leyo. Ngithi uyazi ukuthi uKhuzani usumlandeli wakhe. So umlandeli kaKhuzani ongayixanga lento wena oyixaka ngayo. Hayi wena yekela nje phuma nje kulo mqondo loyo. Nina nje into okumele niyenze yekani ukuzivalela ama-account la ku-TikTok kuphela nje. Musana ukureport ama-account ethu. Musandi ukuyenza lonto leyo. Asisebenzisa idatha lenu, asisebenzisa amafoni enu, ayikho into esiyisebenzisayo. So into eniyaziyo ukuthi manike nabona umuntu oncoma uKhuzani, niphinde nabona umuntu engathi akamncoma umthandeni, ngigijima no report i-account yomuntu ukuthi ivalwe. Inonsense lonto leyo. I-wrong lonto leyo. Nobani oyenza lonto leyo inonsense lonto leyo. Mhlawumbe kwathi niye report ama-account abantu inonsense lonto leyo niyenzayo. Nonsense. Lisivalela ama-account manje. Nonsense. Nifuna sizwe ngani senze into eniyifunayo nina. Ngeke siyenze lonto. Mina nje ngingedwa ngeke ngiyenze lonto leyo. So i-wrong lento leyo niyenza mfowami Velasi. Ngoba nina niyathanda ukuthi lapha ku life wakho bayathanda abantu ukureport ama-account ethu. Yabo. Niyakhuluma apha kumele kuvala ama-account obani, vala ama-account obani. I-wrong lonto leyo. So manje leyo ihlanganisa nayo ukuthi asiyodlala ingoma kaKhuzani ku-YouTube, angazi usedlula woKhuthuza, angazi usedlula wobani. Asinandaba thina nalokho. Asinankinga nalokho noma bengamdlula bonke akunankinga. Akusili icala lelo. Phela kwangashiwo ukuthi yonke into iyohlezi ngoKhuzani njalo. Akusuke uKhuzani edocula uMaskandi. So ungathi into ingenzeki uKhuzani mase kube ngathi manje sekumele manje ke usukume wonke umuntu. Cha, musana ukuyikhathaza. Relaxani. Musanje musukuyihlupha lento osicelayo namanje ukuthi siyenze. Wena if unesifiso sokuyenza yenze wena.
so musukusitshela thina ukuthi asiyenze thina siyakwazi ukuyenza loo nto leyo ngaphandle ukuthi size sitshele kuwo asidingile futhi ukuthi sitshele ukuthi kumele senzeni naye kanje le nonsense eniyenzayo futhi ukureporta ama-account ethu phela nje inonsense loo nto leyo.